sampaian subuh, Bu. Boleh kita sampaian subuh. Masuk di boleh masih dia. Tiba-tiba ada hembusan angin. Ternyata angin maka dari angin tidak ada hawa. Itu dingin. Dingin masuk ke dalam hidung, kemudian kayaknya masuk ke dalam tubuh. Pada saat angin itu masuk, hisap. Kemudian berdoa. Itu angin yang dihembuskan oleh para malaikat. Sungguh. Ya kok malah pala salah sangi mapa dipat dia lelewe tilau ni baraka ni ya lo nanti di Pak Bora. Tapi tahu lo mas sampai dia subuh. Ya, ini kuncinya. Usahakan ya, minta itu. Mereka tuh Pak Bu, banyak tempat berdoa itu mustajabah, termasuk dibuka pintu nang keco kita masuk ke pintu dia nak terus masuk lepas masuk ke babange nak patulak kena jadi orang dua kemudian dia jilat kaki depannya baru dia usapkan di mukanya begini dia nak tunas atau motor tadi lo mak jenne coki angkat tomak kada mak julu mata tidak akan kucing mengusap mukanya di waktu pagi ketika kita membuka pintu kecuali malaikat pembawa resi itu ada. Nah, ini nanti sampai ko makanya ko majul mati cuke ko. Matulas kang apa? Nasusuh dia menjilat itu pasti dapat berdoa di sini begini. Berdoa. Itu wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Ilodoh minta rezeki. Biasa teruntuk botol. Iya tapi izin Pak nih. Apa kalah-kalahin kata paling Pak kalau na pintu. Termasuk ada lagi yang kita biasa lupakan. Angka agak yandre, nikmatnya betul. Biasa kalau minta napa yandre kan, makanan kita napa isi sengi timpu, kayaknya masuk ke sumsum tulang. Itu nikmat betul. Berhenti makan, jangan langsung makan. Berhenti kemudian berdoa. Para ulama mengatakan tidaklah orang meninggal kecuali diberikan 40 kali merasakan nikmatnya makanan. Iya. Angka memang tuh nang katoman retap pamanya masa di sama nasi betul buku-buku nikmat betul maka berhenti makan kemudian berdoa di situ doa mustajabah. Yo puidi kupuran yang ada melunak wah rasa pagah napa ina pagaya kinagadrus tidak berdoa. Kemudian menjauhkan lain ilodotoki moto kita ngabani, pokok kion ratin rota tapi pesading, seakan-akan tidak pernah tidur. Maka di saat itu bangun berdoa, karena di situ ada malaikat. Tapi paling bagus, saya kemarin sama dengan Pak Aksa Mahmud, Bapak Haji Aksa Mahmud, ada pesan beliau ketika mau melanjutkan sekolah, lagi pasangnya ke guru tak Abdul Rahman Ambodale almarhum Al-Ghafurlah. Jadi maka dan ketiak meraka guru tak Abdul Rahman Ambodale wala Pak Ustaz. Maka nak agak. Nah, sepesan na guru tak telu. Nomor CD ini saya dikasih tahu langsung oleh Pak Aksa Mahmud. Nomor CD aja musakbo isam pejat Jumat. Aja musakbo isam pejat Jumat. Bertungan aja masih usahakan ngilang ke kopilala masih enak atau betul. Aja musakbo isam pejat Jumat. Yang kedua ya kode musakbo isam pejat Jumat aja mutatang isam pejat Paradum. Napa angka tuwat tunalik ko pong Allah Ta'ala o ko tahadyo o to ko matahadyo na pamilono kumikita ni mado jadi ya ros kaluero pasana makanya kumulit pa joket insyaallah dan ternyata beliau itu luar biasa yang mengatakan iya pasan na makaraja musabboy sampai jumanya ya memang toko itu tahu napakanjagi sampai jumanya insyaallah baraka itu baraka arwane ya. Tapi dia bisa ni makunray mali kalau mak juma. Angka ke makunray mak juma apa? Degaga. Padahal dia tuh sampai ya juma pal gadosa nasese sampai ya perlu itu sholat Jumat. Jadi kan Nabi mengatakan sholat fardu itu malah menggugurkan dosa, tapi ada dosa yang tidak jatuh. Dikumpul nanti pergi sholat Jumat baru dilepas. Nah, ya makunray de nalolongan apa dia nalo maju mana padahal wanita itu tetap sah sholat Jumatnya ketika dia sholat Jumat. Iya kakak mawat tuh taloki maju mah tapi aja toko yolo nasak narwane monro iya tuh makanya jalan dan narekong ke masih dua tingkat dua lantai ambil lantai duanya jamaah perempuan lantai bawahnya jamaah laki-laki
Loki maju mabu supaya ladai dosa pamakai ke dosa na makunray terutama ro pole ko timun na cepat ya gapagan dito gago ko ni bisa tiyak makunray mananla kena ka makunray maniti timulasi na pananamalan na apa marinang minakka dito ka marinang maniti timulasi na ya tos itu komompa itimulasi na dari setaro rahasia yan ang kamakunray mompa timulasi na pa jalalo tapunangin rahasia dia nule mabanyis iban nito ya kuy punangin makaragyung po yung rahasia nasa yan nawan nito nasa bagi mo diro po na yan mapat di umulo ko din na pauwi makanya waktu na malit kadapuran na lista bocor rahasia gara-gara makunray magay apa si pulong miro pemuka na Yahudi rapa agar apa na Baya Muhammad dikepung kemudian kita serang dibunuh wah miliun na lista rapa pemuka na Yahudi pagkisang na rapa tengah berni subuh pa nila pajang rewa ipole rapa nasa di bailena kasi di pemuka Yahudi dia natinro bailena maraja bata-bata apa narumpay bailena kilo boleh nasa rahasia apa makanya sering narapa aja ke pawi jangan sampaikan ke istri jangan sampaikan ke orang lain pokoknya rahasia jadi yun na bapak rewa tapi itu ko bailena nasa kilo boleh nasa rahasia nasa iya ucap cai salay bola takaban isu pa nina karewa na rahasia aga memang wah ini tahu ko ba yun na kas terbas sama kada aja pi mo pa na rahasia ano poliki rapa maaja gare melo yuno Muhammad kalau makiro kreya rahasia na nasanya sisan na subu lo masasa si ba masasa si ba na nakap dinasay ang rahasia Muka rahasia sebenarnya masa rahasia na Jokowi nili gali Yuno Muhammad umitema so dia rahasia na nasa iya rewa iyo na si mana masa sama na ko sa narunti bali bola na masarin nuli na sa ang rahasia jadi kung kaga kadila may ipaw pa aja lalo tapunagi makunray tapi kung kaga melo ipaw na melo kitalay aja na takibo undangan makunray man na tapunak napatapunak ka na rahasia yung resto niya tinatatawa iya tadi dito na pa to benrang di makomiti makunray ito kasi nasabakan napiti tapos na mga ngameman iya tong hawa ya ko arwani Adam tong Adam tatuto timun na bula matana makanya to rani da mati makita ba mo po iya makunray tong hawa manganga magala manana na magala mandre ya dito na may kakoy paano kasi makunray macam apolem iya hujan kan lagi ya pemosip aja nih ya. Kemudian upasangi makada ini kuncinya Pak Bu ya komelo kinolongan syafaat na dito na salawat iya ro salawat ibu tapi kay bawah nih iya ko makanja si Sabbu lalan na siwanya salawat Jibril kasi Sabbu satu hari satu malam ya benar sallallahu alaihi Muhammad tapi aja terpakai di lodong wani jumati asam paja sunnah hajaki napa salawat si Sabbu napa milodong insyaallah mustajab itu ya kung kabola ibangon na siya jaji siya selesai jadi mesidati dale tabacang ni salawat kasi setiap malam wani jumati tilodong sempoyang idale ta supaya wadi gipataru pambangunan ya kung katana melo ibalo na siya tarala ya matutipat ang kauto tamelo tabalo na siya tarala ya matutipat kung kajanda siya tarala ya mato kumelo mopi kumelo mopi pangkato itu janda siya ni makanya malakay makanya iya ko mati lakay ta
Ya kumate ba ini? Ta ang katupat doon na pa guro na nabita. Aja tak kalabawang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. De tandagi sandala kay baca inna lillahi. Tandagi motoro tabaca inna lillahi. Tandagi ulawat tabaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dianjurkan. Aja nak kena tahu mati bagi baca inna lillahi de. Namo sandala kami tanding. Namo ulawat tanding. Akarati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati rakita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati beneta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sambungi ang kapadongan na Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Ikut tatolayang aja lebih makanja ini. Nih. Kung kabaynay na pananakan na siya pa jaman na nato lima pakire-kire akarani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina tatulay yang lagi makanja ini. Iya. Kung matengan ni dianjurkan iya na to nagpaguro na bisa ko Ummu Salma, Indo Salma. Waktu na mate Ambo Salma. Siya daw muro na nipugay na ko na bisa 60 na taon. Janda 60 na taon umuro na. Naipubay na po na bita, iya tupak daw ng paguron. Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Iya ko dinawi tayo sa nalatay na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibat. Po tatulaya nga ya lebih makanya na iya talahi. Makiro. Iya, berikan yang lebih baik dari apa musibah yang menimpaku. Makuha itu situngan na. Jadi itu kuncinya Pak Doang. Jadi banyak berdoa. Tapi kan lodo, aja tak makut tuh lodo. Atau lagi di makundaye, magampang kita di madota. Ya kung ka masalah ilodongi aja ni pertama ko Facebook makiwas sa atin saya menyesal ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Katanya sayang tapi sudah tidak. Kenapa ada hadis manis seperti bulan? Kenapa malah gambar alope-lope pecah? Yan ang kanaduda. Machigaw langsung makomeng. Sabar saya ini. Ini yang bahaya sekali. Kanya na di arone mapatasila-sila makukoy na mo makuray. Banyak wanita yang selingkuh bukan karena suami. Mega. Makanya dia dito kay arone. Tantangan sekarang. Nasabak magay, iya may matuto yasang niya masililakay, masilibay ini, ang kami matuto masana niya ito. Iya ko saya baca dalam hikmah itu, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 22 tahun, nah, 32 tahun, kemudian 41 tahun. Oku itu mundur. Iya. Jadi makanya puber kedua, tadinya puber kedua, kalipatan. Iya. Makanya akikah 7 hari 7 tahun suruh sholat 10 tahun pukul kalau tidak sholat karena menghadapi tahun 7 ketiga 14 7 kedua nanti 21 suruh menikah kau dia nabot tinggal kau 20 si dila tu 22 dia kumusuri mabay niya ko 22 lato 30 makitanga dia kirampian yang nyabay nga mama ko bami tamak kada tu ide mama ko bami karena keinginannya menikah hilang. Nanti 41 ke atas mubah temang. Nah, makanya namu iro prebutin itu buti temang. Nah, okon itu tajaga itu ngalakay ta ko umur 40. Asama ok itu madari kedo salah, madari itu salah kedo. Iya. Tapi tajaga ibu iba ulun na ya si ulun na ya wae. Jagai ulun na ya si aja nak kita, jagai ulun na ya wae aja nak tama-tama. Kemahannya, artinya perbaiki, meluki di makun raya. Aja nak kalau mau bertinggal macam cantik, kemudian bulan ada kamu deh. Timun nama surat apa di kemudian boleh. Kalau kira aja kan penuh. Lo jupan dale pango ko warunge apay matrita petama tato makala pa warunge pasana apa kita agak na sa makanya makunre na bainete pamagay hindi matuta o na masula papati mo ni tantara gari lo kilo na pintere napakima jama tabaw iliman na tasapu-sapu palit-palit napakisa manis napakimakala salama gi sayang mo tajam ito rewat de nan lupaiki
Ya kung kay pole, lanso tadupay tabawili man na, tasuray to na napay tanay, ako ko bikin kaki sayang, kopite atau ayil puti, manya-manyawana, yan na pulay palit na kamay pala, napatabaw sara na kada, istirahat makisayang ko bikin kaki dulu makanan, manya-manyawana, yung ko de penalat to de penatura, mati tulang kue, kosre tulang kue, mati to di dapat, awe, molotone, bundu esele, an kue, mana na tunda di, de penatura laki na nasa kyo puli, mamna po ta, dili po ta, di po ka, may simis ka gimala, kue, alam ka man ba ini na chow-chow wartawan? Dito kayo ko eh. Tapi kami todo katani lakay makain paralita na ibu. Kami todo katani ng kalakay satu-satu tak din. Lakay maki itu makanya baca surayasi. Kami todo. Yung pasang makaret itu makunre pak, makaret di zaman na. Bayangkan ide panasubo na jama. Pangaso majama, arele majama, wani majama, baka matindro ijama mo. Iya, orang ini makura itu. Jadi aja padanya kok kalale tatale ni makura nale na makatani. Pagka to tulasan na makura ye. Namogan na gibalanca na kodega di saldo na katani din met tananatin. Iya makuti ha. Iya. Jadi makanya saya wasiatkan, bosinya wasak, tek 5 ton. Allahumma sholli. Allahumma. Hujan baca. Saya lanjut. Jadi kuncinya iero baru pakai jaki servis nalakaita ini ronele kasih sayang ke istri supaya mambaraka itu dongata. Nah sama iya nang kaarone na makaya mo papugin na loko makunray na sakiya insyaallah malumo dali na. Tapi bu upasang walingi waktu milodo makaya ada ang katuwan to makaya urri milodo na reko suju pacapura ko sampayang aja na lampakang ilila at toati na mawang ipake na patumilodo insyaallah. Tembus yan. Ya kung kaanak tak ada doa juga saya sering ajarkan. Pakai doa Ismul Azam. Kabacai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan? Depa. Ya kodeta apalai iya beta baca. Ada itu doa salawat. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Itu pertama Muhammad kode apa lagi ya nanti kita baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum astaghithni bi rahmatika ya Allah. Apa lagi? Wah, sumili mo makundutungan. Usaha kami itu yang kita minta. Ya rona pertama Ismul Azam asalnya. Ya ro salawatuna disebut salawat Ismul Azam. Ya ro kedua Asmaul Husna, tapi itu pembuka pintu lagi. Iya kok igabungkan itu talu-talu nama kanja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya Allah. Ilodonnya apa? Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma hawalaina wa la alaina. Baru dibaca tambat tiada adil ahadu wa taquma dengan kumal huwa maqasad saya selana ransa talaqom ratu hamalatan hatak tinggi jahabun. Itu nareko angka acara makona musik itu yang dibaca. Jadi kau mapakut tinggi kau malungi makor kemudian hujan baca itu ya Allahumma hawalaina wa la alaina. Kita baca ke telu kemudian takbat tiada
supaya kalau hujan itu tidak membawa berkah, maka dia akan digeser. Tetap hujan, kemudian setelah itu sekitar 5 menit digeser, dipindahkan. Jadi tidak akan turun dulu di situ. Nah, ia dibaca. Apa lagi? Dia topan. Awe. Dia tuh kan tuh digaga. Iya, itu dibaca, Bu. Jadi baca, bisa dibaca sholawat istighosah ya kode tasubawani ya hayu ya kayyum ya hayu ya kayyum ya hayu ya kayyum birahmatika astaghits ya Allah. Kemudian baca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, baru dibaca takbat tiada. Iya. 3 kali atau 4 kali. Ada ulama cukup 1 kali, tapi bagusnya 3 kali. Kemudian kita melihat ke hujan. Insya Allah kalau hujan itu tidak membawa berkah, dia akan bergeser. Tapi kalau hujan itu membawa berkah, maka dia akan tetap turun. Ini tuh nak kada ya kok pakuli barakah aja dapat deh. Tapi ya kode itu tak pelesiran aja. Itu yang dibaca kalau mau bikin acara. Megi mapapun megi maga merasa takut gangguan. Ajar tak Sandro. Malah si Sandro na pemala liling nasa majung pala lumpat dia tu lilingnya. Napat dia tu pak jenangnya. Bos itu mau main mulu itu dijaga mirip lagi rasa. Pedih kami sih. Pedih. Nasi sakit. Ya benar loh. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Apa itu? Boleh buat apa lagi? Kamu pernah rakyat tahu ya. Kemudian, acori nabita agana keseharian na. Pak Kuban nih boy. Amalan maponco na wala niya. Salawa ona minimal 1,000. Tuloy mo. Ya ko dito tuloy sirato na. Na? Sirato. Yang kedua, usahakan nyo pasidaka ka aseso. Ya sa nyo pasidaka, bukan impak. Ya ko daga diwad di tasumbangan, tilodongan ni pada tarupataw. Tilodongi Pak Camat, tilodongi Pak Lurah, puta paling ya disiga kasih Pak Camat untuk menjalankan tugasnya. Puta pas salama ya si nataweh, tapas salama tapas sempu yang idalena. Talingi atanang atau do kampung, tapi belai polisi ni na musibah. Pasidaka ya lo, sedekah doa, bukan impak. Mereka pamilodongan. Jadi asidaka ki lalu selesai maka dawe maraji itu stas dia bisa mapelaya tu padongan Pak Kubani akademani Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma jabur ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farrij ummat Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ipot nadampo ng isinin ng umana Nabi Muhammad. Ipot tamasiwi umana Nabi Muhammad. Ipot talingi at tanangang umana Nabi Muhammad. Ipot talingi na patakato umana Nabi Muhammad. Ipot na pasalamat umana Nabi Muhammad. Ipot talingi daraja kemuliaan umana Nabi Muhammad. Ini ni po pamase. Makanya ginaro kami na magapa. Ya kundi sama basaray. Abi sirogi bani. Tapos salamat isinin ng umana Nabi Muhammad po. Tadampo ng isinin na dosa ng umana Nabi Muhammad. Alingi salamat ang umana Nabi Muhammad. Kuwaniro? Ya kumapun cukup ya karena bagi ko tapas salama isinin na atamu. Iya kuya mo parodetis sa matibawan. Iya, paponco itu iya no. Jadi ngerangi salawa kemudian pasidakah. Iya ko tulay berimpak asumbang namun 20. Iya ko masumbangi elodongi buang tapak baraka ya sumbangan kunawat di manca di papasalama ino akhirat tapak baraka itu jadi jatuh. Ilodongi. Kemudian ada sih istighfar. Astagfirullahaladzim. Namo kasih ratu. Tapi aku tahu malu makanya aku ngegay supaya tak buka pintu-pintu dalek. Ya rona ngarai ciala aku begay istighfar tak supaya laku masih ya. Enggak. Maka daga doa pak buka parakusa aja na doa pak buka parakusa wala ni kasurban ni pakanja di salawa na si istighfar na pamoto aja na matanga di ele. Yan ang kananara tapi sa nga na peruan na diyo ay machoy ito na palaku. Sulit diyo maile alin na buka ipinto na baca salawa na panabaca waduha na pabanyak membaca surah al-insyirah insyaallah ilodong. Kemudian agapi yan ang magampang, yan ang paling magampang puro na istighfar
puratonyo na salawae, puratoni pasidate. Paling magampang, atita. Jangan ada dendam. Jaga kebencian. Iya, Pak angkat tuh tahu Pak rajin lo beragama tapi dia beli bulanannya usi cocok. Tapi angkat anak kapu isi lo ni masam pajak. Tapi ya kau tahu memperaji masam pajak, nah dia nak makan jampena berarti dia nak khusyuk ke sampajan. Karena khusyuk dalam sholat itu yang merubah akhlak. Jadi nak mode nak malampi sampajan itu khusyuk moi. Makanya kebiasa jamaah aku kurang macam malah sila deh aku masam pajak nasam. Opo manustas, iya ko matanga ka naganggo ka setan. Yo opo ko malasi ka napay day ganggo ka sa lasay. Poko na Allah Akbar subhanallah. Sabi Allah liman Allahu Akbar. Poko na bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balik ko di poko na napay nelo ganggo ka sa lasay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maga. Meron ko. Nakakatuchi di pandaman. Nasa iya kumondro ka na tulimang kalimang lago-lago. Kimi sorry napanya tuliang kasi sele-sele. Ya kotoni ka pampay pakato pwede nawa di malampela katopan. Pacarama dito nawa di malampela de carama. Kakalo dun sa uli. Ayo kalam wallahu mabikila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.